Želim biti dio tebe, tvoja zraka ljubavi prožima me. Moje srce sada gori za tebe, dajem ti sebe, uzmi, posjeduj me. Ja sam jučer imala jednu dosta zahtjevnu molitvu za jednu curu koja se sad bori sa zloćudnim tumorom. Uglavnom, to je bilo vrhunski, prvo zato što sam ja nosila tebe i Lorenza sa sobom u srcu. I to je takva jedna snaga kad ti znaš da iza tebe stoji Krist i mi svi u tom krugu Kristovom. I ta ljubav nas drži i mi znamo da taj Krist neće podbaciti. Nas nekoliko zna da taj Krist neće podbaciti i mi se uzdamo u to, ne u sebe. Da se uzdamo u sebe i da gledam u sebe, ja ne bi ni došla tamo, se razumijemo, kad bi gledala u svoje okolnosti. I sad kad si ovo govorila večeras o toj ljubavi, o tome kako on pristupa našem srcu, što on traži od nas, koliko je važno vjerovati u njegovu ljubav i koliko je važno čuti da oni koji njega poznaju, koji ga ljube, oni znaju da on neće nikad podbaciti. I onda kad to imaš i kad vidiš taj napačen narod, recimo tu curu jučer i tu njenu obmanutu obitelj, ti jednostavno moraš to evanđelje pljunut van i moraš im dati sve što imaš, bez obzira na cijenu, bez obzira kime će te smatrati, to će te sljedeći put pustiti, ne pustiti u kuću, ti jednostavno moraš ići. A meni je tolika radost u srcu što sam ja imala tvoju sliku odvažnosti pred sobom, jer mi je ta odvažnost toliko značila s tvoje strane. Baš mi onako sam cijelo vrijeme razmišljala što bi Ivana sad napravila. No, trebalo mi je zapravo, jer to su ljudi iz mog sela, to je ono, znate kako je biti prorok u svom selu. To su ljudi koji su tvrde šije, ljudi koji su jako pogani zapravo u svom življenju. Kad smo mi ušle tamo, ja sam uzela cijeli taj prostor pod autoritet onako kako sam vidjela od tebe i kako nas je apostol naučio. Mi smo izmolile to u sat i nešto, preko sat vremena smo molile, sfera u prostoriji se promijenila i ona koja se zbog tumora i centar za govor je oštećen zbog tih operacija i svega, ona teško govori i treba joj dugo da se sjeti, ali ona na kraju rekla da sam ja jako pozitivna i da joj jako pomaže to što dolazi od mene. Ja sam razmišljala o tome da smo samo to napravili u njenom životu, dali poruku evanđelja i molile, to je ogromno. To je jedini Krist kojeg je ona vidjela u tom danu. Ali mi ćemo nastaviti dolaziti, to neće biti jedino. Ona u ime Isusovo nema više nikakav zloćudni tumor na mozgu i ja sam sigurna u srcu u to, zbog ovog, zbog toga što vjerujem našem Ocu, što znam tko je on, znam da on neće podbaciti. Ja mogu biti kakva god, ali on neće nikad podbaciti. I kad se ja samo složim u njega i u njegovu ljubav, to je to, mi smo jedno. A još k tome imam primjer koji mi pomaže ovdje, snaži me, jer znam da ni ona ne odustaje i znam da piči pravo i ja isto želim trčati tim putem. Znam da, ko da uhvatiš neku ludu štafetu koju niko ne vidi i ti ideš i niko te zapravo ne vidi, ali ti vidiš cilj, ti vidiš taj zlatni grad tamo negdje u daljini. I kad sam se vraćala kući nakon stvarno, to je bila ogromna, mislim ne mogu opisati uopće što je to u sferi zapravo bilo, koja to pobjeda bila. Upalim si taman predavanje ovo od prošle nedjelje od apostola. Kad je meni krenulo iznutra, ja sam taj lav iz plemena Judinog, ali to je samo došlo, ja to nisam osjetila tad na propovjedi, ja sam to osjetila tad kad sam pokrenula Duha Svetog u svom životu. I ovo što Ivana govori, mi moramo pokrenuti Duha Svetog da djeluje aktivno, da radi. Ljudi nas čekaju, ne čekaju nekog tamo, nemaju koga, nemaju oni od koga čuti, svećenici to ne mogu prenijeti. Ljudi nemaju, ljudi su gladni, oni su žedni, oni nemaju ništa, vi stojite pred njima. Vi ste u totalnoj kontroli i autoritetu jer imate sve naspram njih, oni su ko bokčići tamo. I još tome imamo, znači ja sam u istoj ladici, imamo primjer, sad već drugi primjer, koji aktivno ide, nije savršena, da kako da nije, ali je nikad bolja.
Ja sam totalno nesavršena, ali sam nikad bolja. Amen. I nikad sigurnija u njegovu ljubav. Amen. I to je ono što je najvažnije, da mi vjerujemo da je on taj koji te gura. I ja ću ići ponovo. I ne samo to, idem i na drugu stranu, idem i na treću stranu, idem gdje god me zovu, idem ponovo. I to je služba. Ti si kršćanin, kršćanstvo je služba. Ti Amen. ideš i ono što je nezakonito pretvaraš u zakonito. I ne daš vragu prostora, jer ne želiš da on pobjedi. Jer ja želim da ti ljudi budu spašeni. Jer ovo što si rekla večeras, njemu je stalo do te duše. On zna kako se ona zove. On zna da ona umire na krevetu. On zna da su njeni roditelji katastrofa, da je cijela obitelj totalno mračna. On to zna i on to ne želi. I on je tebe poslao. Digni se sa stolice, uzmi ovo što ovdje čuješ, prigrli to kao istinu za sebe, slušaj njen primjer za ovog, za onog, idi i propovijedaj to dalje. I onda će ti se buditi, i onda ćeš shvatiti da si ti taj lav iz plemena Judinog. Nećeš to shvatiti onda kad sjediš na stolcu u prostoriji gdje nema nikog za koga se ti moliš, nego ćeš shvatiti to kad ti poslužiš to evanđelje i silu duha. Ja vam ne mogu opisati, u jednom trenutku stala sam, znači sa mnom su u duhu bili Wigglesworth, Ivana Hum, Lorenz, svi moji prijatelji duhovni koje znam. Znate vi koje se pomazanje spustilo ovako u jednu kuglu, ja vam to ne mogu opisati, to je bilo toliko moćno, nadmoćnije ičemu što sam ja u životu vidjela, ali to nije moje, to je njegovo. On nam želi dati, on želi dati da mi damo dalje. I vjerujte da vama želi dati, takvima nikakvima. Uopće nije važno kakav si, on te treba. Čekić kakav god da je, nekad nije ni najljepši, ni najbolji, ni najsnažniji, ali udari, opali taj čavao i ide. I pila isto tako, tako i mi, mislim. Tako da evo, baš mi je vrhunski ovo što si večeras govorila, baš se složilo unutra u moje srce na ovo što je jučer bilo i još sam imala nekoliko molitvi, ali ne tako jakih. Ova jučer baš bila detonacija i jako me ohrabrilo zapravo tvoj primjer, koliko mi je dao nekako vjetar u leđa, jer te znam dugo i znam sve što si prošla, mislim znam i što sam ja prošla kroz sve godine i koliko se ja pokušavam probiti i sve to i onako vidim što mi fali mi ta odvažnost, jednostavno ta smjelost, ja idem, gotovo je, ne zanima me, jesam, mene si odabrao takvu, takva sam, sad sam takva, sutra ću biti drugčija, to je to, idem s čime imam, nosim to Krista ljudima, ljudi mene čekaju, da tebe čekaju. Kako je rekao Lorenz onda u Lukinom evanđelju 8. poglavlju kad kaže, 11. poglavlje, kaže hoću li naći vjere kad budem došao na zemlju, reci hoćeš, ja ću biti taj u koga ćeš naći vjere, povjeruj u sebe da možeš, povjeruj da je on u tebi, idi, lomi tog đavla gdje god ga vidiš. Tako da eto, ja sad idem doma, hvala ti. Hvala ti crta, znači stvarno, baš se mi u džepu bila u prolećima, tako da, baš jako me blagoslivlja i još pogotovo, samo bi to htjela reći, meni se bilo prije jako teško poniziti pred njom. Ona zna to, mislim, teško nam se bilo obostrano poniziti, ali meni se bilo jako teško poniziti jer se znamo dugo. Ali je poniznost ključna. Smatrajte druge većim od sebe. Smatraj njega i njegovo bitnijim. Smatraj njega boljim, u srcu ga smatraj. Ne sad nenormalno boljim, kao recimo ja sam logoped, ona nije i sad ju smatram boljim logopedom jer nije, ne, nego smatraj ju višim, smatraj da je dragocjena, smatraj da je to je taj tvoj kojeg ti je Krist dao da se s njim brusiš, da s njim ideš, da rasteš uz njega, uči od njega gdje god možeš naučiti i on će naučiti od tebe. Evo, mene je to baš jako me blagoslivlja ova služba, baš evo Ivana meni pomogla da otključam svoje srce u mnogim stvarima, vi ni ne znate zapravo koliko, ali evo baš sam imala potrebu to iznijeti. Toliko sam bila ponosna jučer na nas, na ovo što ja znam da ti ideš sa mnom, iako ti nisi znala da ideš sa mnom. I to mi je super, što ti ne moraš biti tamo, ali taj duh kojeg mi nosimo u srcu, to je to jedinstvo koje ti nosiš unutra i nema tu granica, ona je tu, idemo zajedno. Ja nju nosim sa sobom, njeno pomazanje je moje pomazanje, mi smo krug, Amen. Mi tvorimo krug Kristo, tijelo Kristovo i to je vrh, eto. Si sve, predajem ti sebe, moj Isuse, jer nisam više ja, ne živim za sebe, ti u meni tajna vječne sreće.